sunburst flowers calling on warm days overdue. What are you gonna do? You wanna help me write? No? Okay. Alright, then leave me alone. I love you. Sylvester Stallone hian mi te hriat ni tur le hloting tur hian kung har sa takaron paltlang chawa anun man chaudan hian mi tam tak chawna pek nge yarin om kumsang kha jakwa somli paruk July ni rukhan New York City US alo pianga ama hi American actor director screenwriter le producer ani a amingpum hi Michael Sylvester Gardenzio Stallone ani a apa hi Francesco Frank Stallone senior ani a hairdresser le beautician ani anu hi chu Jackie Stallone ni in American astrologer dancer le women wrestling promoter ani ve thung now mi pa pakhat ani ya Frank Stallone ani a actor ani mai ba ka musician ani bokani Sylvester Stallone nun chu thil thalawin arun intan ngala Sylvester ron pian hian anu omdan adiklawa na atilutuk chu forsep man ngai na ompha forsep an mang chu antifu ta chialawa Sylvester nerve hi khoin a mai velam noilam jong chu ache thei talawa a moi alele a khabe te chu angong veka ache thei lawani he hian tun thlenga a mel danglam ama ani na mel a moi danglam deuh te hi aron thlen pha ta a aron changlian chawa chungte kalte chu har sata ema chuwang chuan mu se telo tok na sa thin le a ina po anun chu anuam haulo anu le pa te inkara boina le thil thalawa tam ema Sylvester hi sha chan lo chang nga ta le ngal ina le po na po she omna chuan atuama foster care te po anda hial thina anu le pa te chu kumsa kha jakwa somnga pasari khan anin thenta a Mary le na apa hne na oma anu le pa in thena tang chuan anun chu a boy le zwala boina anei ngun ema aril ru le ataksa boina aneya school som pali la ya tanga no chwa an nge a ama a in rin tok na te chu a chetel telani anua chuan anu bula Philadelphia a apashon tenen an omvele ta a chuta chuan no pangboy na le harsat na nei big te ta na siam special high school a chuan akalta a azwa Switzerland a American College akala ta hian drama azira anua University of Miami a dramatic arts thawazir le a mase azir chuama in New York a acting career zom turin a inson ta deyani NY avo oma a acting career a intran tak ma hian na sang thoka zutify tu ate atanga movie theater a asar angte na omchina Tichuan ama saberatan starring role chu adult film a lo changa The Party at Gideon Star cha chuan kumsang kha jakwa somsari khan a lo changa ni hnia chuan dollar zani a hlo ani anwa Sylvester hian adult film a chan chu soin a inlo atang lo mana pek theilo awangin an hnot chuaka ni engemaw zat homeless in nei lawa omlai adin hunchhiat lai takni in a soya bus station a ariak thinani ka film kha ka changange mi karokang ti veldin huna kadinga ka top tak zetani atia a ui a thian thaber po shalngai hialina omta a aril ruana hle a mase ti theidang nei silo a ui chopek turpo anei theilawa wangin din hun thajok te hnena atan jo kani ti in a shalta ani film lambanga role te nau nein alang chauta zeuzewa heti lai bor hian nupuya neya Susa Zek ania Voi khat chu boxing match pakhata ena a enzo chuan phurna ani thuta script aziak ta a boxer pakhat chanchin ania Rocky ti ania a script chu azwar ta a ama nge in chana du boka mase ama nge chantir chu an du ngai lawa dollar noi thum le sing ruga leidu an oma mase ama chantir chu an du lawani heti lai hian anupuya rai mai baka anchung ko din huna thalo hle a car po an nei lawa a bank account na dollar za paruk cha omboka a script to pachal mai chu adu rumruma mase Rocky changtur chuan ama nge yani ti arin tlatawang chuan a hral theiri silo ti chuan producer pani Arwin Winkler le Robert Chartoff ti chuan chanti ran rem ti ta a mase aman chu an ti tlaniam na sa ani he a script a hral vele hian a ui a hral tak chu avala let le ngalani Rocky po chu Rocky 5 thleng a chau charchara ama hian chang chau charcharani Every day. What is my best movie? Well, I'd have to say my best movie probably, of course, is
Rocky. The one I'm most proud of is Rocky Balboa because no one wanted to make it. I sat around for 6 years trying to make that film, and when it came out, I was so proud of it because what we had to go through to get it done. How do I? Achang chauzela achang nem ema kumsang khat zakwa samriat pani khan first blood amazia thawa chona changle boka hebaka hian cobra Rambo first blood part 2 te Rambo 3 te hi amazia vekania a hlotling hlom le a film channa te hi amazia le ama direct atama kumsang ni somnia the international ama direct le produce thawa chuan aron lang le boka Actor Rapui takle house tak khovel mi te shiat alonita ani khovela house ber fing ber le talented ber kanilawa ma se ka hlotling ani achan chu top lawin ka kalzel ani atia a hlotlen nuwa po anun chu alimin atluang reng bik lawa anupui ne nan in thena afapano pangjok in na khir takanaya afapa pakhat jok chu kumsang ni som pani khan heart attack in alo thiboka har sanale na ten abom ve reng ani ma se abeidong ngai lawa in shat sa thau karon shil lokang cheu khovel hi alim om rengin anwam reng lawa mun shom takani eng anga chaka po in ngai mala alatina don che ma se chumi hun taka chuan top lawin malami pantla tangai ani beidong lola kalze lang che fit nga le inchi so masang ani a oil painting hinwa mati a hun ola han paint mai te hinwa mati hle a painting pani mangin cheng singkwa alo hlo chuak ve to ani a ui ashal tak ali chon le don khan ashal na palunga oil hle a thinrima in swal hiala lo chawa ma se dollar sang thum a offer baka rocky film a rol te naw pe ka offer wangin anei le thei chawani anupui masaber ne nan in then nuwa anupui pani anei le to a anupui masaber nen hian fa pa pani aneya kumsang khat zakwa somriat panga atanga kumsang khat zakwa somriat pasaria brigade nielsen ne nan in nei le a kumsang khat zakwa somkwa pasaria jennifer flavin ne nan in nei le a fa pathum man nei ani kumsang ni somni a net worth hi dollar million zanga la yani kara lo mi nga le a khovela karman to ber te hi a collection a hian an oma Bugatti Veyron te Mercedes Benz G550 te Ferrari 612 Scalati te Aston Martin 177 te le adang te anni